Kukising injustice ki mayok te lauri kholau NIA na nam thana bo na re haukiba matam khara asite NIA yaw na tongan ba agency sing na kuki jo singi maran legit lu sing ba kaya gi matak tongan ba case kaya pan sindu sa thari ba thawung asi akan mung da contem tawi thawung asi injustice ki mayok te lauri kholau sing bunam thana bo na bani hai ni case of Surasanpur Mar Students Association to Thaipai joint headquarter amsung Jomi Students Federation gi Janet headquarter na thador pa serol amana hairi serol asini makata na hairi bana NIA na Kulai pai the civilian leaders in the national security the threat tawre hai dun case ka pansin duna selective target tawri ba second among the contempt we aduga nakal amadana anti national activity kaya amadi Belly district sing the thogli masigi kwaidi ki naw bukhudum hai babu mamang tha September tarak mapanda nambol da Assam Rifles ki convoy amade ambush tawduna Assam Rifles ki person ani hat ki ba aduni hawjik leiribu wathok asigi Kukising handle Toubada Kukizo miyam ki mayokta bias laina awang ba thakta sathai aduga makhoi gi miyam ki mathakta sathaba ka hen ba thodok sing da chenna ba sing gi mathakta sathaba progressing di isat satna leiri kudam oina David thokpu miyo begi minungsi ki wang mata hat ki haina maral sira dun NIA ki mai kai degi asigumba misang mikhai naiba thawung sing sathaba asi leptuna majority maitai community sing senari ba casing asi athuba matamda loisin ga dabani tongan be agency sing na mkhoi gi miyam da misang mikhai naiba mong da thawung kya satai Jammu and Kashmir ki style da Surasanpur district ki Henglep subdivision ki manungsan ba Khanpi village tana encounter sa thari aduga Belly dara counter insurgency operation ki thabuk asi yamna nemdi thaudok adu da laikhitraba youth sing adu maitai aggression ki mayokta makhoi gi lam sing defend tawna ba hotnari ba youth sing ni hairi November tha phawba gi manung da miyam gi anuba lengak ama semtraba di BJP gi awab oigani MLA Ramesor anuba Tengak semtana November tha phawba gi manung da PR thamlabadi miyam gi yengduna wakhalon manaba MLA kharga punsil speaker bu leader ni haina governor na claim tawragani haina kairau SC gi MLA Laurem Bamra Mesol na phongdokre wafam asinga si APL apology dissolution kawba yum kai sabada sinna kadaba thong thungnaw gi exhibition hawdokpaga loinana showroom ama hangdokpaga mari leina phongdokhibani thawrom aduta Kairau SC ki MLA Laurem Bamra Mesol na makata raduna hai November tha phawba gi manungda Manipur da anau lenga am athuba da semna ba hona hudrabadi BJP si awaba kaya mayu nagani awaba si IDP amadi miyam se soidana saruk yadun hena awaba kaya mayu narakpa ya bagi phibam lei aduba athuba da anau lenga ama sema huba da phaba kumthang oigani objik paliba PR lenga asidi mapulei te lenga amugumbani anau lenga ama semna roi hairadana anau mikhal ama Pangthokuna lamdam asigi miyam na wariba asi ko khanna bu hona bana sum bukungtang oigani BJP gi MLA sing party asi thadok pana thlagana thadok taba haiba adudi masa masa gi apam bani kari gumba anu bolenga ama semdana adumuk leirabade sing amadi tamda leiriba wakhalon manaba MLA sing punsin tuna speaker bu makhoi gi leader ama oina governor da claim tawragani masina lamdam asita PR lenga leirakpada gi miyam na thengnariba khudung sadaba amadi awaba kaya asi yengduna tawgada bukungthang amani haiki thawram adu speaker TS Satyabatan hai ngasi hodokliba showroom asina hangdokliba miyoi asikhattana tana atopa miyoi singbusu soidana kana ba kaya piragani thabuk tobada lengakta ngakta tangduna leibagi mahota ikhoi isa su hotnaba asing asi hangdokliba showroom amadi exhibition asida takli November thagi manungda anuba lengak amma semba haibasi BJP Manipur unit ki maikai dagi Haibana hena sumgani athuba da center gi lusing basing laktuna lamda masina anawba lengak ama semnabagi damakta forum yatlaba yai haibagi paudi lai adubu lengak semba semdabududi sapsana haibangamde hari Thoubal district ki tangjing da pangthokiba showroom hangdokpagi thorum adu da MLA K Robindro Susarbu yaki Kangpokpi district ki manungsanna leiriba tribal kulkano ne district te yahunna ba taksin khre Maru iba Imphal jiribam lambi gi sarukte leiribu Kangpokpi district ki manungchanba tribal kulkano ne district ta salhanaba inter district boundaries reorganization demand committee for administrative convenience nangang nune de khungsat pangthokiba Bharat Sarkar ki Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay Kumar da memorandum pisinduna taksin khre committee gi maikai da Union Minister da pisin ke memorandum adu da yauriba warul sing maru oina Sardar Hills Kangpokpi district ki manungchana leiriba Aimol Chiru Inpui Kharam amasung Rongmai Khulsing asinone district ke manungsan da salhanbiu hairiba khulsing asilising amsampan marfu gi angan basarukta Tamenglong district ke manungsan leiram khibani hiram asigi matang da committee asigi maikai dige matam adagi hauna Bharat Sarkar gi Prime Minister amasung Union Home Minister da memorandum kaya pisinduna takna duna lakhibani genuine waiba demand asigi matang da central government amasung state government gi maikai dige positive waiba response kaya pirakrabasu hojik phabu sab sab khongthang amata
लौखते मनपुरी स्टेट गवर्नमेंट की मैकैदगी इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंडरी असी reorganization तौबगा मरी लेना डिस्ट्रिक्ट बाउंडरी reorganization कमिटी क्या सेमख्रे इन 2011 2013 अमसुंग 2018 द तोंगान कमिटी कया सेमख्रबसु ट्राइबल खुल असिगी जेन्युइन डिमांड सिंग असि हौजिक फावबा थबुक ओइना पांगथोक्ट्री मदम अदुन हिरम असिगी मातांग द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंदी संजय कुमार न खुद थिंजिनबिदुना डिमांड असि अथुक मतमदा पांगथोकनब होटनबियो हाइना तक्सिनखि पनबा याबदि यूनियन मिनिस्टर असिगी नोने खुंगसत मनुंग द मफम अदुगी पब्लिक लीडरसिंग अमसुंग सेल्फ हेल्प ग्रुप की लुसिंग बा कया गसु उनदुना मखोई द थेंगनरि बा खुदुंसा द कया गी मातांग द इंटरेक्शन पांगथोखिबनी मैतई सिंगु क्रिमिनल अमु ओइना उहनबगी थौंग यानिंग दे मैतई अलायंस स्टेट असिदा हौजिक थोकलिबि रंग असिगे मरि लैना मिसंग मिखाइ नाइबा मोंगदा अमसुंग सेलेक्टिव ओइबा मोंगदा मीडिया कोऑपरेट तौदुना मणिपुरी स्टेट असिगे सिविल सोसाइटी सिंग अमसुंग मैतई सिविलियन सिंगु क्रिमिनल ओइना उहनब होनबगी थौंग असि मैतई अलायंस ता कंडेम तौई हाइना लुप असिना थादोरक सेरोल अमन हाइरि सेरोल असिना मखा ताना हाइरिबने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीसी यूसीएल गी अल जजीरा दी वायर दी प्रिंट दी कराबन दी हिंदू अमसुंग एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यावना तोंगान मीडिया आउटलेट अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन खरना नकल नामखक्तगी ओइबा नैरेटिव की कुकी मिलिटेंट सिंग वॉलंटियर की नामादा प्रमोट तौबा अदुगा मैतई कम्युनिटी सिंग अरानबु मोंगदु उहनबगी थौंग असि यानिंगदे हौखिबा सही 2023 की मे 3 दगी हौना स्टेट असिदा पाक्सना थोकलखिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मियोय सनी यांखै की मथक्ता लैहनखिद्रे लोइना मियोय लिसिंग कयाना लांजिनदुना लैरिबनी हाइरिबा वाथोक असिगी मरु ओइबा मरम अदु खंगनबा होनबगी महत्ता मीडिया आउटलेट अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन खरना चुमदबा अमदि सेलेक्टिव ओइबा रिपोर्टिंग खुथांग द डिवीजन 9 ना थबुक तौरी हाइरिबा बायस ओइबा रिपोर्टिंग कया असिना मैतई कम्युनिटी असिन लान पांबा अदुगा नार्को टेररिज्म अदुगा पॉपी कल्टिवेशन ड्रग स्मगलिंग अमसुंग इलीगल इमिग्रेशन गा मरी लैनरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगी एक्टिविटी सिंग असिना कुपसिनदुना थमली मरम अदुना हेन इरांग थोकना मोंग द पाउ पीबगी महत्ता इथिकल अमसुंग रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अमोइना तोखाई तहंदना होनबगी महत्ता यूनिटी सगतपरोम द ओइना थबुक तौनबा अपील तौरी हाइरि बिहार की अहान बतंक की भोट थाथनबा हौख्रे असेंबली सीट चनी ग निफु हम दैलेबा बिहार स्टेट असेंबली की अहान बतंक की ओइना सीट चाम ग कुनगा माथोय की मिखल असिगे स्टेट अदुगी डिस्ट्रिक्ट ताराग निपान दा अंगन बदगी हौना भोट थाथनबा हौख्रे अहान बतंक की मिखल असिदा वोटर करोड़ अहुमगा लाख उमद्रागा मंगाना भोट थाथनखि अहान बतंक की मिखल असिगी दमकता कैंडिडेट लिसिंग सहम तारागा मरीना मिखल लंबा थेंगनरी अपुनबा पोलिंग स्टेशन लिसिंग निफुगा मंगा सहम निफुगा माथोई मनुंग द रूरल एरिया दा पोलिंग स्टेशन लिसिंग कुंट्रागा तरुक सजेट कुंट्रा हमदोइनी ngasi nungken pung ama फावदा भोट थाथनबगी चांग असि चादा निफुगा निथोय 0.13 ओइखि डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंग दा गोपालगंज ता हाइरिबा मतम असि फावदा भोट थाथबगी चांग असि चादा निफुगा हमदोय 0.73 बेसुराइदना चादा निफुगा तरुक दशमिक अनि अदुगा पतनादन ख्वाइदगी नेमना चादा कुंट्रागा 3.8 निथोय ओइखि ngasi अहानबा फेस केमिकल असिदा महक गदन की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ओइना प्रोजेक्ट तौरिबा तेजस्वी यादव की रगपुर केंद्र रसु मिखल थेंगनरी अनि सुबा फेस केमिकल की मिखल न तांग तरागा माथोइदा पांगथोकनी आईडीपी सिंगी आइफना पाइखलिबा पॉलिसी प्रोग्राम सिंग मियाम द खंगन गदबनी हौमी मणिपुरी थुगाइनब सेलिबा कुकी माफिया खरगे का हेनबा थबक न मिसी मीना कया थोखनख्रे अमसुंग मय मकै कया लहंद्रिबा से मैकै खक्ता नतना तोंगान तोंगान पुरुप सिंग इमुंग कया सुनी सही अनि मखै फरक लब फावु इंडिया गवर्नमेंट ना आईडीपी फैमिली सिंग असिगे खनबा थबक अमता पाइखतबा असि इंडिया की नागरिक अमदा तौफम थोकप्रा लांजेनरी सिंगी दमकता अकंगब प्रोग्राम अमसुंग पॉलिसी चथरी हाइबदु मणिपुरी मियाम द खंगन पमथुगी फेडरेशन ऑफ हाउमी न प्रेस थादरक सेरुल अमना हाइडी सेरोल असिना मखा ताना हाइरिबना लांजेनरी सिंग असिगी मथक्ता मियोय कया अमसु सुसाइड तौनबा अमा यावख्रे कया अमन वखलगी लैनाना लैखिदबा यावख्रे मसि इंडिया लैंगक न मतंग साना अखनबा थौसिल अमा पैखतखिदबगी थोलखिबनी लैखिद्रबसिंग अदुगी दमकता इंडिया न करी तबु लौखतख्रबगे करीगुंबा थोंगलिबा थौतोक असे इंडिया की अतोप स्टेट अमदा थोकलंबो ओइरबदि असुमना तौबो यागद्रा थौंग असिन ताकलेबदि इंडिया गवर्नमेंट न लमदम मसिगी इंडिया की सिटीजन सिंगदा येंगलिबा मिडियंग असे तोंगाली हाइबा ताकपनी फेडरेशन ऑफ हाउमी की मैकैदगी इंडिया गवर्नमेंट न थमनिंगदिबदि डिस्प्लेस पर्सन सिंगबु सासनगुमना सेंग खरा थारगा युपगुमना थमलिबा असिगी नुंगी ओइबा वहनथोक अदु करिनो करीगुंबा मखा ताना अककनबा थौसिल अमा इंडिया गवर्नमेंट न पुथोकपु ngamdrabadi malemgi miyam khangna हाइफम थोगी मधुन तदुना योंगना तन येनबगी फिबमदा थमलगदि इंडिया की सिटी जन अमगी वखलो लमदम असिगी सिटीजन सिंगना फौरक्तबा याय मरम अदुना थुपदा चिंदा ngangbata natana thabukto oina pangthokpa adu manipuri miyam ngairi hairi इरमदम सिंदा फौ मरांग कायना पुथोकलबसु मपानदगी सेन बुसललिबसे इकायनिंगाइनि मतम असिगी साइंटिफिक कल्टिवेशन असिदा लौमी सिंग
gi khanba changi lawmi singna matamga suna ba variety kaya puthokna lawu singbu tawhanba tarabadi anoba awonba ama purakpada mai pa pangamgani haina horticulture and soil conservation gi director ke Debartaran phungdokre